Mayam Bukurumzari, Dom Dengbiribas Impact News ni, ay Joyce Shamna Impact News ki Manung Hutna Taram Nokchari. Tha Anigi Mamangda, Ngang Kiba Wahay Hozik, Yamna, social media da, national media da, controversy spark Tori. Mizoram gi Chief Minister Ladho Mana, Hozik USA gi Minneapolis ta, September gi Tang Marida. Chin National Day gi Thoram ni Hairi, today the Magi speech the man Haiba Wafam Zidaiza. Chin, Cookie, Zo, Moibu pull up nation amaw na unity win like dabani aduga hariba group C because of tungan ba lebak ahumgi tungan ba lengak ahumna lemak separate to bire masi ko accept to nga moy aduga Chin Cookie Zo moise unite to bagi adukumba support piba adukumba speech ama ngang kibasi ngarang na handagi hozik social media Twitter platform dagi national media da masigi controversies e wai chare aduga hozik Mizoram gi Chief Minister Lalduwa masamag IPS officer or mani aduga adagi retired toraga smaina elected member oina sanglak laba matungda smaina state amagi leader amna smaina haibasi is it against the constitution of India gi against ra aduga hariba USA that maina pangthokiba thoram amada smaina phongdokiba wafam asina manungda kari leirabage adagi Bangladesh ki former Prime Minister Sheikh Hasina na haikibagum magi white man theory huzik India, Bangladesh, aduga Myanmar gi lam macem je loroga swise is the Christian gi nation ama sagan aba kanna honari haibagi adudu chumla bazara haibagi adung be wahang zum yam hangnarakli aduga masina akoi Manipur da laiba Chin Cookie Zo adagi Mizoram adagi Myanmar sigi moizlema pun gi batari hoji Manipur laiba che na ba irang asida amoyena fuel tawdori bra aduga akoi gi Manipur gi violence horok padagi na hojik phawbada Mizoram da Manipur da laiba Cookie mayam Mizoram da changja from Lawdun labor mayam like Myanmar digi refugee mayam like aduna swise is the Mizoram ga Manipur ga adum tinghaina bagi mong je hana horok padagi adum ure aduga even other publication da bhawa Manipur gi indigenous game to Mizoram gi ni kai maina misprint taw bani haiba soi bani haiba sigum basi mayam thokre aduna hauji ti situation aduga Mizoram Chief Minister as maina phongdorak pas reis da Manung is a carino, I was assume trying to disclose or is Miam. We are all having second thought, even the national media, everybody questions Yam Atobu Hangzi Hangarakli Duga, quite a young Pamanauziki, India gi sovereignty that mina signal Bamanba, Dugumba speech see state Amagi. Chief Minister na main phongdo kibasi DIPR Directorate of Information and Public Relations da adum phong na adum magi website ta speech se mayam adum yawas thingna bani aduna ngasi hiramasida manung huna khana bai tanjaju logjege ngasi gi topic na storm over Mizoram CM's separate nation speech hiramasida manung huna khana binaba election biriba khoi gi expert guest na ai ha ke right makta election biri oza KH Devabrata working president MPCC oza butara May I come with election video Oza Sankasar, social activist. And last but not least, on my extreme right, election video Oza Kuraiza Matawa, working president IPSA. Oza Taramokchari. Nasigi discussion how Doctor Oza Kuraiza Matawa the gate in the direct Lakchagi. They yam could talk to Vida Kugi Christian state ama same Nanabagi certain initiative kra already United States na Tauraga Sigi Indo Myanmar Bangladesh region da sum arrangement nama tawba lay haidana mamang da Bangladesh ki Prime Minister Sheikh Hasina na magi pham thadok tringai da hairamba magi phongdom ba wafam do adugi potugi line du da la kan da Mizoram gi Chief Minister na US ta chala kan da church ki religion gi wafam me mama Tamlagasu Pumnamatugi Matakta Quaidigi Hena Kaihaitare Kitang sensitive or Kitang contentious Wagadaba statement Nama Haitaragadi Mahagna Koigi Joe people Haitaragadi Koigi Mizo Chin Cookie Dagidi Koigi Paite Lady Mamse Jomi and Amoin Haise Sigi Ladyba Group C nation ahumda
spread tauruga leibasi sumaina akhoi sum leibi yaroi haidana mana wafam mana phongdorok pase masina takpadi matam sangna Mizo Accord akhoi 1986 ki Mizo Accord ama tawkhibase masi mai pak hidabagi Mizo Accord si mai pakte haibagi yam mek laraba khudam amani number 1 number 2 da mahangna akhoi gi miyam asi jo miyam asi lebak ahum da sumaina chaithuoga leibase sumaina akhoi sum kuina leibase akhoi yaro akhoi khangma ngamoi akhoi nong punjin gadabani lebak mai makha da leader mai makha da punjin gadabani na haire isina kai harke hai kanda sovereign territory amagi sovereign boundary se thugaina nanabagi tendency ama Mizoram gi chief minister amadi Mizoram gi government amadi Mizoram gi people da masigi tendency ma dum yawarga leire masigi tendency ma masigi force ama dum assert tawrga lei habisi ya mayek sena takpa aduna hairi magi statement sina pira isi sovereign country amagi magi territorial boundary si challenge toba statement ama yawre number 1 da number 2 da nation amagi magi integrity do disintegrate tawna bagi tendency su yawre aduna number 3 da hairi pochina akhoi da hena concern already karai da no hai kanda mana moigi jowrogi moina ye iba jowland gi map se sigi map sida ngasi Manipur da akhoi gi kuki separatist group chin kuki narco terrorist group mayamna moigi dominated area ni na moina occupy tawrga thammiba territory se si moina boundary ma moina map am yekpado kangpokpi gi area yawrga sona kan gi Churachandpur Chandel Tenopal Bel se pulap yawchalaga Farjol yawchalaga moina yekpa du gi map to sigi map se joro na yekpa map sida apunba map sida yawe aduna takpadi Mizoram gi chief minister Laldu Homana nation ahum da spread tawrga leiriba jo people sing haibasida Manipur da leiriba chin kuki kogi Mizo Zomi Mar gi group sing se masi su yauna masi nong punjangani leadership amai makhada nationhood ama semgani habasida yawsalak pai tare ana akhoi de concern oridi magna magi oiba moigi matam amagi MNF ki magi lejaramba mokogi self determination ki movement arm movement do matam sangna tawraga su madu 1986 ki Mizo Accord na already resolve tawkhre na haira kanda adugi resolve tawra matungda madudagi create or Mizoram state to adugi kahatare adugi legacy of chief ministers haiba Mizoram Accord to na generate create or chief minister singi manungda Laldu Homa haiba nupasina he is one of the latest chief minister ne haibadi mana ngasi chief minister gi mafamda phammi bise position lawri bise Mizoram Accord haiba 1986 ki accord adugi result ne ba adubo haiba adugi result gi makhada ngasi phawda Mizoram da chief minister makhan mi taruk kumba akhoi oirakhre ko hairiba sigi chief minister sing sigi mathang lakpa sida Laldenga yawre Joram Thanga yawre MNF ki hane prominent leader lo yawre hujik latest Laldu Homa si yawre ada makhoi sing si despite Mizo Accord ama tawgraba matung da su sigi determination sigi ambition sigi political aspiration se adum mokoina putharaga lae habisi handaki mana phongdokriba wahi sina mesina tae akhoi budi hana de khangi akhoi di hana koina Mizoram da tawo khogi moigi jowro gi office ama aizol da leiri do adu akhoi visit tawre halman sing matam amagi MNF ki kadar myam leader ma akhoi unarai manung da moina thela map tu ubudane ai sok sakrise akhoi Manipur gi ziki moina kuki dominated area sa district mya kangpokpi yauna leiri se moi map tu yaw lerami Tripura almost pulap yaw lerami Bangladesh ki Chittagong Saruk Tripura yawre Chin state yawre Mizoram yawre hayo posi loy yawsalaga map si khiller lek lere meba ara akoina matam du dagi akoina miyam da masi posi dum hairaga su hairiba posi officially miyam na madu India government su madu evade to ni khande ignore to thok ni khande taning da ni khande leidana khara usana da dunia leithok podong to ba ma lere meba but ngasi gi akoigi September tang mari da US da Mizoram gi legitimate chief minister who is the product of Mizoram Accord ko Mizoram Accord sida koi yana dana peaceful kano leirani Indian state ama oirani hedana Assam gi district ama oiram badagi statehood piraga
different adugi kanodugi matungina ekordui matungina Mizoram University create torkhri ama torkhni development package me ampi dana Mizoram settle toren leira kanda ngasi chief minister amana adumaina ngangakpa ngangi pochi magi official ministry na DIPR na statement oina tholei base it says so many things masida India government na kamaina respond to do no habisi achopo question namane masi akoi myam yengbam changeba adu aikoi gi oina concern di aina kitang hangana haijarabada makoi gi sigi aspiration si anoba nate Manipur da su moina aina phangjaba ai gi record ta Mizo People's Convention which was held in Churachandpur in the year 1965 January gi tang tara manga tara truk tara tre numir humni chumna chathaba makoi gi dugi convention na duda matam adugi makoi gi leader akoi ji oiriba lal denga na kai hai we regard Mizo as a nation on record minute yaw minute copy only we regard Mizo as a nation adagiri Manipur dagi represent tawba SV Rangchal ko ba member amana kai hai we do not mean to remain within Manipur hai Mizo People Convention da Churachandpur da pangthok da ana masigi mokhoina sovereign Mizo jo country ma sem na bagi aspiration si adungai matam du dagi dum lakhre ba aduna moi masigi aspiration si suda thadokte Mizo accord toroga su it was the kahata greatest betrayal to the Indian state by Mizo people na id haining eba betrayal ni because soju toba kanam lok thokpa autonomy lok thokpa aduga makoi gi moina surrender toroga khulai thadoga peace ta hanjala bani mainstream da changa bani Indian state ama oira bani full fledged statehood ama oira bani na moina declare toriba sign tokriba agreement se adu su moina honor tawdaba respect tawdaba adu moigi handagi puraga lakwa mokoi gi agenda do discreetly dum putharaga lamadu handak laldu homana kano da US chalu basida officially declare tawre aduna akoi gi Manipur gi mamang da leader sing na su sumain tawdana siumba yamna anti state oiba elements si maraktagi tholakpa political leaders sing arm leaders sing mayam si kaushalaga appeasement tawraga makhoi harauna bane na moidam minister pi dana degi moida tongan ba beneficiaries mayam pi dana puraga sum 65 ding asi bo pura lambado adugi result ne ngasi koina Manipur da akhoi ithakta lan taraga lebak sin namdana phaga purage habagi intention ama yaw ngasi lan tara ise akoina matam sangna sigi pot neglect tawba thoksaru dugi result amane na ya hambe mai thamjage wafam se koina ahamba media da lakpusi tarik tara mathoin thoya dai dagi Manipur da media da dum Congress party na khar phongdo la amane maram de hujiki da athobuna ayamba issue ma amam de haire moje international oiba aduga atopa state ma Manipur gi territory aduga peace tranquility good administration pura thogai rakpa aduga state mana leiri state tu gi mathakta lan mu horaga state tu gi hana leijaramba khoi gi heritage territory haibtai ne chumna gi acquire to busna ta heritage territory am de mu phaga mo gi already nowhere de gi 21000 something square kilometer matam da district semba kanda hardly ma se mi lak mari ga khar ta hin bani 1898 on ga British ma se kana saba ko gi district Assam gi district ma sem se adu da gi 1986 adu mamang da Union territory pire adu ga Union territory pi ge kanda decision khara lambra Congress government le mbai atai government le mbai ko mi lak manga makhai taruk taret phau pha the population marak se Mizoram the 12.5 ni moi population se approximately aduda kaino ne akoi ge line amana kari akoi ge marziori aduga kaino do akoi ge na paide na ta akoi ge Chittagong hill tract kaino muru na ta ba kana jati do natin chakma autonomous district council already 6 schedule makada lai autonomous district council ani si aduga atopa district council aduga moi pullaga about 3.5-4 lakhs neba chap chaba figure di phangmagam deba aduga 3.5-4 lakhs lokto kadi hujik su 9 lakhs ki makada 8 lakhs kra khatane ba lai dise adu 21000 square kilometer am da khale ngoba Tripura si 11000 square feet hapon table less than 11000 square kilometer neba square feet highway te square kilometer neba adu mi di lang ni phu me ale ne hujik ni phu ma taruk lai me hujik se aduna vast space samne ba moina acquire to they are lucky in one way
to the destruction of other areas in the northeast. Aduna huziki lairiba laldoma mijo jomi de habni mijo habna te jomi de si jomi have why se kadai de la puna the chin state si moina chin state amusung akhoi ge khampat adagi kano kale kaliwa na akhoi na hariba kaliwa kale adwai de lairiba mathakta zagenge ma sagainge mathakta khara lairiba more ge adwai tamunu mila ani makhai humgi manungda moju majority di oyaba Mohoigi website amadadi moje 3 million people Burma da lay Vago dasu adaga Erawade dasu adaga Mandalay dasu layena dum hai lemsu hai adaga moje one of the founding father of founding population of Myanmar Burma ge moje mi taruk tare hai Burman chauna ethnicity da founding population of Myanmar hai na dumai na hai ado Myanmar sate su acknowledge to moje Burman kango deso ba ado Manipur da lak kan Manipur da oiriba phibam sida koina changsel age ang kan da hujiki jomi de no misi da 4 September da mana wangang de yaurse adugi mamang da narinjara na atopa Bangladesh te base to ba Arakan gi refugee sing na Bangladesh da la aga semba September ki 2001 da December news portal am digital portal am sudum yawe kara hai ka da laldoma na another statement no people kan da Mizoram da lenge da CNF ki maruina Chin state la ba quite powerful ba brotherhood Chin brotherhood ki mapum oi ba kano organization oi ba CNF ki leadership da mana message ma pi ba publicly speech pi ba kan da Arakan army ga khoi ga Mayo la dran ledu saru Arakan is already powerful organization mo ikra we India ge chief minister mane piba state mo chief minister pibi speech ni ko mana gare hai ga da Arakan army ga akhoi ga su hai di Chin ge CNF kangu ga su aduga KIA ga su puna magna fight to se common enemy of the military junta sini aduna hujik oina di Arakan army ga CNF natraga topa kangu ga brother kanu ga alliance kangu ga council ga Kanadana lady so Hojiko in the Yasanaga, common enemies han thing the public statement piraba. Adu matang chari Joram Thangana so election campaign the Hogiba, Laldoma Kari election sigi, election campaign the Joram Thanganas I have been campaigning for a unified Joro Union nationhood for the last so many years. High manadum high statement loin high but continuously heady kanoma responsibility of more than 2 minutes pure sali punamakse. Masigi Chief Minister Jahandak Indiana Police Tagi Halaba Matung da Gasidagi Numitari Nipani Mamang da Sri Narendra Modi Honorable Prime Minister Unagre Adugi Mamang the Su Government Example Yami Kum no Une. Where is Manipur Chief Minister Chatpada Mafungana Unaba Pangda meeting the Yomina Natana Aduga State Citizen La with the Maram Punama say Tawaiba Pivumsina Masana India government ge Mage Nungi agenda Amalabra. Hujik Nana Habibida and Garna Habibida Hujiki confirmed it out the source of Madagi leadership of Makada country Makada pull up later see Hayadna Moina India game Manung the Puning on the highway only as the Tazadi Maramdi Quigi Maduda Yam the controversial Chittagong Hill Trek Amaso Tobalai Chittagong Hill Trek said Lord Mountbatten India division gi Manungda India ka Pakistan ka division ki manung da Bengal si kamai ta udana thukai ga de na khan badu ki ukil lama ai maming de ningsang dre London ki amuk India da lam do ukil lama da ma chairman no hale boundary commission chairman hai ta ada wahin ba kan da ki sigi matung ina di Chittagong hill trek se India da pibana learn just 2 days ahead khoi ki Canada Punjab zik sin na da moi da lehori wa Punjab ki saruk sida Sikh na majority of district ani kha yam violent hoiba moi se India da pusalong di Pakistan se moi haladra khanadra moi yam mathong aphabani na khanadra leigrani na Nehru ga Patel khoina son the India ge freedom lawthon gi chilingai marak tu da Mountbatten na Chittagong hill tracks na East Pakistan or Pakistan as such the period ga hujigi district ani se Sikh ki district ani se Punjab to punjal le Akari the Mata Mino, Nehru Pamino, the Chittagong Hill ke Sotagram port cinema. Must strategic way. One way in the north is getting the strategic way. Other Nehru Kona de
Pangakanda, Loyakanda, I am regret by the Soviet, but that was settled by unilaterally Manalawu decision of the Punjab, any district, and the Pundaya, the see on Tona and Highway, whether the Jenasuya Tokarba. Yawim, the Modi strategic port, Pandokiba, Azuga, the Moy population, see, moved to Novizagase, Pangbuneba, the heck, Kanolo Baga, Bangladesh, East Pakistan, say Pangbulo Bagane, Moy moved to Huawei, so Chitagonda. By 1971, the day Moy Bangladesh and Mamington, the East Pakistan, the freedom Pangum, the huge population, talking Bangladesh, so the Chittagong Hill Tractor, Bengali Moy populations overpopulated, around 15-16 crore, Moy and pick state countries. Other Bandarban Gumba, Karim Manung, Junction, Moy population. I'm so talking to Jomigi population, Margi population, Halak, which big talk. Otherwise, we struggle with them. We put in the idea, they say, the Sotogram, the default port, I say, I'm Maru and low by that. Other than Bangladesh, second name of some creator. Other Panamaxi, Yagadi, particularly Laldomana, higher the honorable prime minister, Unabase. Other Halaga, I see the gay Haptam, came amongst 8 days, among the honorable prime minister, Unaga, relaxed of the Warish house, Ubuda, Kangava Koji, Wabai. Tamoyam sok pa hetai. Sondal Manipur that lady was a Kampok Pilan Bangam the election of Kansida, Honorable Prime Minister India again. Karamina would the relaxed story noise, Hanginai, Aduim among some Muxunagre. Another Amana, Sigi letter Sida, Magi speech Sida, DIPana, Tadopani, other was a official or a hatter, most lower. Other DIPana, Tado speaking the Honorable Prime Minister, Home Minister, Finance Minister, every set away for a bountiful financial assistance. PB Bagi. Aduga report of the show of Zoakata, Aduga, the Kawadar, Asungina, Canada, Ahogi Palam, Manung the Leva, Falam district, Manung the Leva. So Katarga, the Katarga, say, which some Pagi Manata get the border trade and issue with the name Manipur, Moregi, Matanga. Highly Visida for the last so many months, Manipuri crisis, Manusida, Arakan, Chin, the Pinaba, the Kanasana, Tang of the Sangagadum letter. As July Tada, live student, Satra Karana, Tingjal with the India government, Ting Banatana. Other Karigam, the pyramid, the Chin state, also Arakan state. Block Toriva, Moina, Sana Tanama, Myanmar Junta, Block Toriva, Madu Counter, India, so formally with the knowledge of government in India, Tazalam. Others more website and Biauni. Other Panamoxi, India government gave honesty what per man, but equate the current neglect over. Moy agenda, larger nation agenda, no, explain to be, but I know. Those are the India security the trade or Gadaba, India, the Mangja Gadaba, Adukumba from Oitargadi, India Prime Minister to me like Tokadran. I don't like to talk to another calculating in the cinema. Lactri cinema, a quay interest, a post over Chief Minister Ma, a quay interest under the Indiagi interest, Punamaka, a post of Indiana Police, Chief Minister Mana. Wangang the India interest sovereignty the challenge to whom you Indian embassy na Karigam India government the higher movie the giver. A which are the intelligence? Because Masita Ani Matungo in a Hosito in a Tola is the Hana Dicket awake and Antona point out to Driva. Adu di Canoni, which when a Panam Higer Gasu, national media see a Sigi Lady areas the kind of Sanjande. More priority when a low to Vita. Madugima, Mayama Kangle, Madame Dudia in a movement, Karida Mukta, Hoisongi news. Mainstream news, Oidrino, I say, Madame Yamba, Yam Dinate, the Kangi, the Hoyman, Nungalo Kangale, and then a Hydragasu, Sangdona and Hajariba. Adona, was it lady, Laldo Homagi statement said, Mazit Handopaya or the book, yes, Handopaya or the Moina Hazes, Kanamatana. Force competent with a high name. They are competent to fight even with government of India. The man Harry Mams like it's it's illegal. The state unconstitutional. No, Prime Minister has no power to hear the statement of such statement from the Chief Minister of State. My action to Wodavani. Not on the Constitution, I don't power can be the. When the Constitution of Prime Minister, Indiagi, Manung Dagi, Indiagi sovereign, internet conflict, Lapandama Kaidu Dagi, I would say, Matam Dugi, Prime Minister Kayana Udkreb. Indiagi, Manung Dale state, Mana, Indiagi, disturbance, internal disturbance, conflict creator, the Kama Act of the Gesi, Udkreb. Sigi governments in Uttab say, Maramama lady, Harigadi Manipuri, Prajadasu,
Manung da Pau Honbum Jang, Mande, which Bharat ki Mapumo, citizen Ataneva, which Bharat Sem, the founding population name. Which you Napagala, and a dev, when Manipur lady ba, Matam to the Bharat ki population citizen or by Mam say Bharat Napanate, which Bharat ki founding population never. Adora, Equator, a leaders in it through the government, Moy Paimin, Harim, state, Chumoko, double engine, Harim, other day, Chiguma Manung the Malay, Machito the Vedra, Mam, Wamini, Habidia. Was it barely the labor population, Jing the Ukano, the Nagasingi area, the Satok Sasingi Kari, blockade Mam Lapuda, Karigano Indian Army, 70,000 Maya Hida, Tazal Laikanda, Lambi, 20 kilometers, Lambi cleared, the woman Mukanda, Prajasingi, Wakal, Power of Jarang, was a Sakas, Power of Zika Hinos in it. Bharat government, the Bharat Sakardi, Karimba, Facebook, India interest, the labor, statement, Topogidi, Natraga, Ikogi. We are conducting a youth singer, Mapan the Salaga, UN platform, the Gang with the Madu attention, Piradana, Bharat ki Mayokta, Atopam from the Salaga, Gang with me sing Parani, I neighbor. But Aduga the Bharat ki territorial integrity, da Bharat ki national sovereignty, da Aduga Bharat ki international image, so perhaps statement of Piv Kanda, Maga Kagano, a national leader, Atopa, Leva Amagi, so leader Malaputan state, the Saman and the Piraga, my am the focus period, can I mean to read the question in terms of religion city amada loina chakani amada du togani haibududi huji khoi world da leiriba system aduga mayam si yengba kandadi state amada country amada maphamada religion amakhakta loina 99% oira lei haiba leiti adudi impossible ni adubu religion naibase loina mak mapham kudimak da freedom lei aduna freedom leibane na madugi kaino leibane na political kaino tawba game tawba kanda religion sijinable lei sidi whether Christian oigera Hindu oigera whatever ko mai kaino da adugumba area khara dum lei aduga ngasagi political gi oigera natraga leader khara yamna kaino leader oiba singsisu religion da adum yamna kaino tawraga chatpa religion ki truth adugumba adum akhoi leitaba sunate like India da ju je India gumsidi Hinduism gi country ni na adra Christian di person yamde na ko adu Hindu ki apha kaino kari haisra kaino chapa singse dum thangalaga kaino chakhibudo adu pot ne da aduna madudi ai gi wakhanda na hanglibu question do aduna oiba ngamgani haibadudi akhoi thajade oisu oiba ngamoi religion sidi mai gi apambada adum challaga adu respect honor tonaba aduromda tawani aduga persecute tawrasu madu loibasu ngamu ngamoi sidi mi gi conscience ko mi gi thajaba emotional kaino da chapane na masidi akhoi na heta yaroi aina Buddhist say am pame phaye aina chakani nandi Buddhist yaro haibni ai Buddhist the look from na wari ni ko adum aingon da kaino hongwai budu hatpa natan upai lete ba Christian jo dum Christian gi faith chali ba thajaba phajaba principle du da chaujara leira khrabne na adumaina Hindu and any line ni ba adumaina challe aduna religion city ID pushing the same the but a Christian nation am sagan ba honorary habadadi mimi am the Christian chatba sing the sounding ba hananing ba su phawra oidro ado na the founding I late aduga akhoina adu da chappa yade aina ama haige siloina makse politics ni aduga US se yamna chokhatpa super power paiba aduguma country ni adugo US adu tawena US akhoin loina thajaba yaba nate US na country macha Tanariba country macha waikataba mayamda Kariashara spoil tobikiba ko yamna thokrabne akhoina phajana analysis tawse akhoina US ta yamna dip thajadana adugine adagine haina expectation wana thamlaga asa kai khiba mayam lei adu su phap tagadabane adu akhoi mi na akhoi di analysis ta chatte abako akhoi gi problem se hatta theory da natraga kaino amada chaleba mi amagi kaino gi style da go asina akhoi gi ngasi Manipur da akhoi gi north east da wari bise sinebo adubu tabna oje Assam da adum akhoi khangena Assam gi matamada alfara am phawramena ko oje kai chakhrage wari ni ko sigumba aduga
mamangi sigi Mizoram hojiki lal dohoma laktringe da joram thanga ko mase kaina oiramena moigi revolutionary gi leader oiramena last chief minister oiraga adum leir hoji adum leirena adubo ai khoi ga moigi khenaba amana aina hanjaning badi moidi yamna phajaba policy uniformity ama leiraga unity amagi makhada plan se homework se wangang de bi da tauraga manaba mong da ileba hojik Mizoram gi chief minister na lal dohoma na US da chalaga ngang ba wahai se ai hai ge ba mana ngang li ba wahai si mak sigi ma ngang da ba ya da ba gi hojik ngang ba ne ma sigi homework da ngang thok da ba da mamang da ma thaba tawe adu gi tamak da ma vote ka bani my party ne ngam chief minister oi ba ne hojiki madu mana ada thabak oina phomthok pa ne ba policy se hoi adugi ne ba joron thanga da mana defeat to ba se adugi mamang da moi thabak ya to ba akhoi uwe aduga akhoi yengbio India gi system se religion da based to su yaroi adu high jump ne political game sana bani Mizoram accord se adugi matam da Mizoram accord se adum amarom da hairaga magi criteria su dia ba pifam thok te ko adubu ngasai movement ama leibnina madugi Mizoram accord haina tawraga moidi madugi khudong chaba chawba lawraga state ama wolaga piglasu population piglasu lam piglasu state ama won khre aduga madugi accord to the agreement point mayam yaweba ngasi akhogi mizogi mina moigi margi paite gi hairi bokuki jogi mi singna community singna IPS IAS officer center recruitment mayam da officer mayam lei hairi se masigi accord ki benefit amane abata sa mase akhoi khangda bane madugi benefit to na moigi choron surong moi macha masu si semka khre ba sipai mayam yoba phangba bise akhoina hojik akhoina sonda hojik kan surrender tawra tok toy khota na chalena midi 40 years mama 30 years mamangda madugi policy tawraga loina changlaga India sita kaino ai ama changlake ba adugi potu aduna madu Mizoram accord ki benefit ne heba makhoi nang ngasi akhoi de once yamna oina chali habse aduga loan su phone yaba aduna ngasai kachin da legra chin da legra churachambu legra Mizoram da legra moigi common language ama akhoi Manipuri phone bu kumna ko moigi di phone ba layaba aduna moigi Mizoram da oirasu adu loan phone ba mi singse relationship phajayaba intermarriage tawayaba aduga magi kaino sida mar paite ama leba da ada mizogi imung ama lebse ma sida yum saraga lemina ganeba akoina asiguma thikal lu da bai ba tare ko sigi relationship phajana tawe ani subada joyshri akoina khanga da base hojik ki ngasi akoina nainari ba topic se aidi 2019 da tayaba kamain tawbra ka ai maming paloi cookie ki achauba ma cha thamina je na sigi khona karakta ai jo aduda kaino politics da changena ko adu to ja sana tra hoi na mana chinglaga aingonda moi me ni humne ai mi ama jalame khoi restaurant sama da cha thase na thamine mana wari li openly ko aduda kamai da akhoi de meeting tawre Mizoram da khoi aduna cookie jogi apunba nation nama akhoi semkalani cookie 2019 da haira bane se 19 ge aingon da haibadu August ne ko August da mana chatha se na kaura changba kanda sigi wari se hayab aidi nongraga dum to khreba ko adu hojek tamna phagi oiraga laab aduga hakum irang se thoktringe da mamang da around last March ki first part ra last part ra February last part ra exactly kaukre Jora Chambuda Joran Thangana sponsor Toraga Cookie Jo Mayam give me representation Laraga 2 days 3 days se Jora Chambuda meeting to web Java Tapa transport Putoya Buko Mana do give photo I go in the Takale Adu Matam the Irang Late Buko I quite this mine whatever low have say Adu Mamanda Mo 2020 Sida 19 the last part 20 Sida Aina I Chauba Miamatina Yaba Dinaba Kanda, Kamain to Braga, a question of Pama the chat level. Mapama is a higher cookie kundane. I do Podama labor chapai tare, Christmas house and Lapanina, Quaki Sandando. Labor chapukanda, Mase later me, Mase a chopani go. Aduna Kanda, what is his Hare Chatas and Tapakanda, Moiki, Masai intellectual forum cookie issue, Zog issue, intellectual forum say, Pazana later me have.
ani subada amu mari subada 2016 male 15 dara 16 dara ojari sangse aina puraga kaino chura chambu da challe ba Christian gi meeting a chau ba jogi tawbu kanda kamain tawbra ma se ki bu ki wari se sadren tawkhra moi se pa full uniform da church da laraga ko yam mangna moi wangang bu kanda mathak da ka su body card tawraga tawbu kanda ko son ojari sangsu score pui do ado wari saje na haya ojari sangna atopada matam do pi da pastor sing da sare ba ai na moi gi kaino se interact kitang tawe ba tawbu kanda hoje hairi ba topic se sum sem da loina challe ba aduna ngasi khoi gi chief minister lal do homa na hairi ba se mana se hai da ba tar de ma khoi gi people gi sympathy ja phangwe ba aduna masi gi architect chidi 25-30 years mamang da masi mizo gi accord tawbu kanda madu gi branch ama waina future gi kaina phongdi phonthok taba madu de yaw khraba machak ne ba aduna mizoram accord ki matungda lapu kanda moi gi bureaucrat IAS IPS officer mayam si asigi plan kaino tawraga nainaraga laaba madu nairaga lakpa se after 2000 matungda de thaba oina moi every loiba mafam da moi intellectual forum layaba si discussion tawraga lakpa neba aduna na hakum du refugee mayam Burma de gi Mizoram da leiba kanda akhoi kumna moi strike tawdeba kamaina chief minister na hai aigi da si leire adu gi paisa wale then go adu piro haiba center da assistant nieba oja tamo adu police du yengo adum hasina baneba mohoi di aduna hojek joran thangam de gi hena sathi buse siniaba adu joran thangana ka da bagi defeat mi khrana di serana haiaba akhoi di khangeba adu hojek akhoi gi lal dohoma na kari buse munung da mana ma election ma manda sigi thabak tawrayaba ko adu hojek ti ka khre matung na hojek ma da adu chaleba adu hojek moina Christian state haibase asidi aina last da hairage US na sanagani US ki kok sisu ko adu US sisu achumbane afabane na sulo logunu mi kya discriminate tawkhrabane adu moina Christian gi state Christian gi panbasidi manung da kaino du de reality da dinate Christian panbase world the Christian organization NGO chawba kaya leba country kaya adu gi sympathizer lauraga adu gi hell lauraga moi gi political gi gain se madu gi lambi du chawna laigini haibagi da mase sanarak popot ne ba adu oirade hoje hairage ne India na farene Christian state ama sem lagi hairade adu di naga gi problem hana lotion bi grona naga di mokhoi di ga khoi ne advance hoine Christian tawbni ne naga na tin advance hoina akhoi Manipur da hairaga chura chambu kaina Christian kona won bane William Patrick Ru Imphal da Sinjamai da lakpane Manipur da first 1894 da school chul 1894 da lai kuki gi khunda chapa da tanthokre adu mau da chale lepham ya den 1896 da ukhru da chatpa da ningthauna humphun gi ningthauna lawsalla kanda hoji Manipur da first church se Phungyo Baptist church ne adu yengona adu Christian gi where de naga gi hana problem se India na ai no way naga di 99% Christian ne Christian was te amma waina country amma waina laikro hairam gani na adu na ID madu kaya pusaning de but moina adu da sanabwani adu bu moi gi hidden agenda du di moi di ngasai population se yame Burma da so cookie jo hairi bako moi gi group se Bangladesh da adu ga Mizoram da Manipur da Jurachambu yawlo de moi population se yame ba madu gi calculation tawraga akhoi je whole nation ama semba yagani haibase mogoi gi dream ne ba madu akhoi ne khangada ba ne poto adumai na lakpane da Joyshri okay thank you Oza